Ashefo ha egusa emergency Ghana TV eso yesanso edin shimo ewa ha say bio ebusianfo baso na waso shika me wa like na wajo ku comment nso ewa comment section ho ede amam na ene story amensa ka wo fide mu ase ebusianfo medwon kwa menti ase se ye di dwumedie ya ba se ye bebo amanfo ene ye mami bi di na asem abepiem wo fide mu ase na ebusianfo asem a oka no nsema maame no eka no ozo owi ade na de wi okeka ye kan nsem no e na yaye maame ohini ni bisa ne se onyale ohuye bibia sisi so bibia akoyie e wo ho nanso why na adwen se juma ye fe na juma onye bi da nti enne odi aba bepiem wo fide mu ase se yenye de yemma ne sika no mfanye ejuma na ye maami ebisebisa ne nsem bi nzie nsem enyenko na egoti mu nsem mema na so yenhye ne so se be subscribe ni ya like ni ya drop your comment no e comment section no ya share nso e de ama ye nwie bi kame ho ne go hwe video acha don mommy you buy show iso e Bible Quran e bi focus ya kasa prekoshira bodu ane cross opede acha Bible nse di fatos we na bodin eyeme boati Naomi. Sada Bible so. Inside the Bible so. Sa asem American. Sa asem American. Trodo. Minitro. Unyame boa me. Ewie. Mpam cho ewie de boko boni bia nim. Na nse aja. Ahocha kakra benti wo ma na krono nkete. Bisika bia na mafa. Na me emu wona na me wo container me ye container. Na se wo ye kromfo. Mom pa chai. Wenye da bia na wosese dua patram obakron for bad obewi supporter eyede na kofa akrono no ba na omi ba show me container na ahokyere me ofakura no me ofa carpenter me sele ne kura so mo so ma me wa mo me ana kakra we container da ben o mpacho ache kakra wo ma mpacho da bi me wo ye na nkwawa no aduane na ntuntumi nyina traffic mu ntonsia adane kromfo wo kromfo e bia your habit mommy ba show da bi ahokyere nti e ahokyere ba akofo a nkwa woni ba mommy ba show menye enye da bia o de kasa ade kura kofa akrono no ba se be yi ayentu na ko mpacho container no memu edidimu ho na ka be bomu e wo fa he pacho so ame na atonde pacho na me etire na me tonton betene wasu adwuma po pacho hairdresser pacho na won kwala nya ba emre bi ba ko ani me any media nti pacho emu ho na no me betonton bags aha na me tonton bags na ja pacho na me ko yi na edidi mu ho na me ko ye adwuma bi na me da ho hotel ti me so me kwa na ja emre ye tena sitena mu nti emre bi mu mete me ko ha dan nti me kwa na ja me bo me bra be ets o ma me we o mpacho do tete ye de ho me ma me akasa de akam ma me we na o sen o ni esha na usha sen bebe 8 years mo yam kra sen unu anu mo ye sen okay yes I dey 3 na do tete ye no so mo ye 3 aha nti mo side na epeni me ba chai nti mo ma me wi na o ma me nua bi tem ana chai na papa we on de no we krum mu krom ne he pacha akomada he ya ba chai okay o ma me fra akomada ba chai mu nyina ni papa nyina akomada okay papa na so efim eh enya me sesa pia ama pia ukrom ni abo se wonim no akomada man of faith me sesa pia monka mo amu hwem mo friend se lady bia betra so fra akomada o ma me ne friend se wa akomada pacha ekuya boatima akomada mo te bro no be so ye won kremu mu ho enkremu kase anti mpacho me kwaye adwuma bi na me da ho na me mafi hotel adwuma ba chan ti edidi mu ho na me fi ira frɛ me se ya bebu me dan ya bewia me aha nti me behwe ye na eja omi edidi mu na ho kyerɛ ne ayi nti me kotena me nua ya bebu container ne be bia na mete no me pron ne ya bebu anye abewia me ti mu ho na kotena me nua me na me ise na me wo me nua bi nkyɛn aha nti no won nkyɛn no ise no ono kwa so ne rent aso 3 months ni aha nti ajanka mepe sika kakra da ye adwuma da ben sa time na
omuwi awon oh me ba cho dey bi na sam no were na wodi firi abesi abegurasi baabi a ase wuhu de wo keka no ye build asem firi baabi wo so maami hui ena wo maami ni o se white mu wo na wo ye pani wo sua adwuma tire ye epon ho na wo ye adwuma mebo a ena die ne siye ti me ye adwuma ne wo mu na container me di mu na aja enko na mete be 8 years mete me bo me bla ti na be na mete no me tui ena me kwotena me ha baby foforo ti na se mu okra no me ko Accra be last year mu ho no me ko ye di adwuma momo mobile money eni pa kro na sa ye store nti no ewu ma me papa ba ko me ma me papa ba ko me sele ne se me sele na ka me ya mo akakra me be ye adwuma me na se me ho kire me no aha no ye se o se ade asent nyame adoma akina o be se ndi ama me eni me sa blame nim se we okay why we okay there be asam no kan hu ba bi opiso di cha se asam wo ho bat opiso twawira gusu na emwa maame obi ani wa sika gu ha ya chichewo ti asam na ya kan no ena nyesa mo betena ha na obi discover omo obubu anipa no de ka obi akoma no beye o adekora ha wo no kan ye hu wo pese wo jompo nsam danka obi ani wa wo betua obi danka ti asam na ya kan ye pa edie na kofa kro no ne ba wodi fria ena me koye momo ena efe ye tumi ena me container ena baabi amete asemwa emwa eti na wo baaye aso bi mfesika ma ye nya ready ye ya baaye kra ye ni na awotwe misa program bi sai bi je midwa eya mako because omo de bia mo de mo bejiska no omo so omo breu omo bre obi esikansu eni obi abotom wo to no nya yaafo wonya kwata wonya bafan wo dendende wobetwa na obi akoye choba no wonya sika dia hadan wo ba be TV so ena me da aka wa na be chiama me ba chawa daroma kura no ne se e wo hu hawa ya frodi for pano abetu aba hu ne mama ena me da aka obi na obi tia da aka wo dendende fa unsa akoya dwuma mo me pa cha dwuma no ntina last me ba ya me se ja ka me be hwe ha senka aba afofo na dwuma wo ha wa daroma krono no ye ntu ya ye mefo adwuma na me wiawia nkrofo mo ba fo ne ye bag wa wanum etiaje ye krono ni wadwuma na wami won pese be krono ni wadwuma ana wo pe aho kire ni ntie se mka menya diska be ye adwuma de ani de aha aho eni awo nya krofo wani da so me hu se me hu ti na wami obi a ho kire no but obi an kobo krono enye obi ana no ho kire na okase me hu kire mti me kobo krono eti wodie no adase bibi na e haw anase ye wusuban na ye nkwaye de obefa so na okasa ho kire nti na ma me bokro no timi nya sika meja ya obi enu obekukuru sika ma se jana jiska na ja kro no bo ai mom ba sho da binya aho kire me de wadaroma ti na dana ka se me ba bra sister me hu de wodi kosie kire asem mu kire yan e na wo container se na ye de na mom ye bere ba cho container ne ka be bom ti ka be bom ne si anadwuma ehu e kire asem esi anadwuma ehu ni pakoro anti me di mu na adwuma kakra na metonton bags ko yi bags metonton mu na bra bobo no scam sem ne manema ho eye den kakra na me ko yes adwuma na hotel ho no hotel ho na mo ye de ba cho na me security and ede na ujaye emu ho na me fie ho no ye frɛ me se akronfo ye bebu ani anti be hwehwe uja adwuma ase me be di ho ache me koye no aye omo se omafa obi se me be hwehwe ye ho do ne ese ne ade ewo junction sina se me sister bi aba ho na me te ho na me ne ye free madamfo ni na di agro ache tina se me ho kra na me ko ne ho oye news na me se me ho akere me kakra enti no so wona me ho nye de na me free ho no tina ni sika kra bi da ho na 100 cedis na me fa enti ba me ba fie no me be free no se master 100 cedis bi ma fa ti we de wadaro me nya sika me de bebre no ne number kra wa enti be ye yi kra mbetimi ade ebisa no be eyi ni me nya mfa nkoma no ti eja sika na ka me kakra na ka me pede aye adwuma
ewa ha adamadaro sika ni wa why pacho se sika na wo de pa dwuma aye dwuma de a obi ani sika wo de be ma oba he ma fa wonsa ekoye dwuma ice water se next store so ma bia ube wa de ade a wo yaye apampan ukoyi bi ton a mo apampan ukoyi bi ton a enyunu jua me miniska me de mo akoton baagi ababa wa wugina ho a wonyale wuntwa bibia nyaw samedia me ho kire me eti me ho kire me na mai bokoro no eti ma miska nkoya adwuma na me nya akoro no me ni kobo de be hele aye de mama mu tiri mu na ye mu de no mu fi TV station radio station mu betena ha ni adwiri sika na ye de mama kobo de hele miska ni bi da akwa me kanchi opri me fa ma fa wonsa ekoye adwuma na se koro no e na apese e boa wa ye firi odi for pa no mehwe se ye spiritual omwa wo si da bi wo de ane de ya ho kire na ma wo bokoro no eti ye ma uska wo bejai mini bi why ini ska me de ma madam ke kawasem yi why antina wo mi kawasem yi na yentiu wale diem se obey o hwed the we are and some say can the spiritual realms under the system to land anu ani say huhum krono ho ana honamani no ase wontimi nkan yie ade ahokyere de aba ema no bokro no kakrakra etu wo hia mo akora na ese wo to eyeledi enim say woman the prophetess no and cover the spiritual demons of working to you no you breaking it down and mo betimi aba ba se wo ja no to wo say yemu a wo sade a emo no ekofefre hene na ima ye kofa mo na firi hene because baby a ahoche do ko ye no ye didi wo nsem ma mi ya baba wa mi nimpna mi nipa ye didi mi nsem wa ma ye container na wo mi na wo mi ti asam na ye no wo ka no a wo ti ho e wo su wo enye su asem wo ti wa bai wa say wo nyale wo baby e nyale wo dendende wo ba wo ti mi ye security adwuma ti meja ye adwuma nyina na mo pese obi ma misika na me fa nkoya adwuma na mo san ha da ma me what asem we bi da wo bra wo nyale se me ho kire me ame bokoro no ti mi sika mejai why na ka kire na se ni da ho kro ani da ho kro no na wo bobo no eti bia ma lady krono no ha me eti nka wo betimi aboa me na no afiri ho na fa no achi nka ma padwuma bi edi amame aya eno tosomu na se wo sika wo obi ho eni yenkukuru fama wo no me san kwasasem no eni mtwa no sika bia ni ho no kwasem nyam so na bebu container no kwasem se me pesi kama wo hada no kre oda he pacho me umya ba akwanche baby a wotisi empamo na yi aso torrent aso wo betua wo se wo nya adwuma ana se wo nya adwuma wo vie zai 34 years onya akoda that's not the hello onya akoda na womi pe bibi ye mommy pacho bibi ni dem ye na dem de be ye no na mesro scam de be ye no na yam fa sika ma usese fa koye adwuma wo bra ye wonwuma ni bi wo ho a enye sika na do ontumi nton anano de ompe o se ontumi o su enso ton de ompe ayo what say I think pacho there be yo enemy so mini scam de be ma why now they apeshe udwa minya tibi obi hwe na obi ode bebrewa na me de minisa baba wa wo nyale wo ho dendenden o mi ba che ma de me pe o ewura fie kwasiada ekusi profone ma ewura wo TV se wo de nsuo de wo mpe asa mate why madam mi so mini bi gbangbegbe why gbangbegbe mini bi o ti ho wo sere eye nkwasiasa no mu dia o me na one TV station to another ayo mate malady minibi bye malady ewrei nensem wo keka ne ho adwiri me minim ne so amepa ayo ya oyetire sa oyetire kan say no mo kan no campaign no wan wa campaign ni nyina me me say oyebi Naomi eyeda no ye no na abrampa tijanso wo ma tijanso me adwuma ya media me ono aledia okay ti malady me hawo ne se minim so ame oyetire die na sebi uniba
wonni kunu ne mpena ti die ne ba ye nti sika asebi ekura wade ye adwuma timi firi wonsa meme ha wo nyina sesi e ne se krono na abam ne ne ade ehu eno na me so me twene no ba to no na no onye krono no ahokyere na ma ba krono to nya sika obejai maladi obi a wo se wode ahokyere na wo se wode bo krono bi oboa enti minya sika meja krono bo krono no nya wura mu se ye honamani se honmu enya wura mu na maladi wa firi mu se obeja ya wuntimi nyai awura de ye pese kama ne ti ase ne se difo pa ho asofo akese ho enti de ye pese ma ne ti ase se why na adwene se ade na ha no no ana ade anim guase bre no pese ofrim ansa na muabi ho na be ba maladi won ka ne sa no nyansem no okeka no every say malady say krono no wom ne di sika dan makra mana obekọ so abokrono no sika no be free ni nsa ade bia wom bia ne ye ka no kra che no e be free ni nsa 34 years wonya akwala enti dia pa na epusi wa enti ade wo bokrono a wo hwe ma ye ntu krono na sim fan free ho so ahu krono na sim free ho wi a afem wo bi wo ba bia na e de ama no wanya bidia ya adwuma no wanya bidia pe ba bia da what you say before what ye ma kwan abrans you we na be ma wa bem me pa what dey make na say etima me say sie no ye ka no kra kire ho ye ma ye di fom na mehwe ho say ye honhom bi na di wachi say ye ni da ho na ade ye ebi ana male de ye ni da ho ebi so ye honhom na e ha no no wo mehwe no wo tu firi wo ma ho won hwe na kwankire won fa ma ho na firi ho efiri wo wi a afa sem wo bi firi ba bia ye di won danse a kiro bi se onfo adwuma afa ye nsuro ho na sesie ya wote hayi na se sebie buru sebie nyado wo kronfo na ye du ko mo obi na de beche na edai so nipa ni maniama nimu a ne ye ka ne sai edu ba bia mo ma ye nsu nyansa wote de meka na se krono nya de papa eji ye hwe na ye nkwa ya de befa so de he dana no sokofa ebusiafo ya mami asem ye oba bedi wa hase ne die emfa kwamu emfa emmame meme side no because ebeba ne sen e na unim ejuma die ebusiafo uyo oba ejuma enye na mawo bema na se bia beka se uhu bema so oton piota obi beka sa ho nanso enemrem this Gen Z world no emema kwat me ton piota wo kwan mu uhu bema o jina traffic mo oton piota ne plantain chips na won kekaye na oba besia krono e na odi esi wani so wa betina fidie mu ha sei siye ma usika na onfam bi ejuma yen a ye hwe no so ye ho kire yen yesu ye de yen hia sika ni bi ye betimi aboa o ama wani ejuma e wo baabi nanso bi sa ho se krono na odi ato ho so no wagyae eye daabi yesi ebetimi atutu ubeye nanso de odi behuhu ankola agye ebusiafo ebi wo ho nti krono ne de ebetimi aye adwin so mi nwie bio nanso one day sikebi be kwa akoda ho bag o na bag di afu me fa enye hwe na wakwa akotam nti se na ye aye mami ohini ni kan ni mo tonton pie otai otimi kwaji bi na oni mami na aye hyehyeye enu no hu ni se eye ni sika nti on fa ye de on fa nya di ope obi wo ho no ma onye sika fi ba bia de wi o misuse no ohun so omle eno nyai nti o misuse ne basabasa what if say jumeyi ye mawo anasi ye mawo sika se fa ko ye juma na wanye ye be de ehu nti ma me no onyale ne ho ye bibia akoyie e wo ne ho obi a na uboti e ba ne sen e na obegya ti bo na afi die wastart say wuwi ade omo akwa akosue ti bo a omo ni container no omo ye ofie ufen ofie a na wabebo uti de aye de amawo nti onsu omo na onhwe mu no onko ye ejuma mema ne betina fidie mu ha se ye mo ano na ema ni sika no fa nko ye ejuma nzia tina ya maami ohini ni kan ye no ono anko no nko ye ne ejuma ebusiafo usiso
na wa adwin sɛ nhosra enya gye obi ebeyi ne sika edi ama tisia no this Gen Z mema na omaba no ompo ba a oye adwuma to be wa adwin sɛ bema be walew no akwakoye housewife minya obekwa abonti akwakopo ba a oye adwuma ono etimi fidi ne ho ntimu mamani na ho 40 something years unni adwuma krono na odi esi wadi so nti ede na be kire se krono a odi esi wadi so yi obetimi ejai nti ye maame onkopa adwuma bi na onye onsatira ansa na wa na adwin se obekwa kopa adwuma akopa adwuma ebusiafo ha na me di mo ebesi hye ne so be subscribe na wa like na wa drop comment o comment section ho eje amam ye be sanso edi nhyiemu e wa hebio keche mami esi enesen eni me din ebusiafo mapa